Mali, John Michael Hernandez. Para po karing mag-death anniversary, first year death anniversary na pong Alfonso Yutuk, first year death anniversary ng Peter Lim, Ernesto Calma, Nicolas Mendoza, Joaquina Asuncion, Ding Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Alakad tapo. King lagyo na ningigpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. inginuman at iliya, ke kayo. At kaya kaan timorin, Mitipon tamo ban, pagbalusyan tayo, ing kapulo ng Domingo, ning karaniwan na panahon. King katahimikan, ganakan talangin yung pon si siyanding kay katamong kasalanan, lalong-lalo na karing penandit etamo gimpanan mitmong sipagan, ang pon si gasig, ing partikular misyon, apigkatiwala ng Diyos kay katamo.
Mawad tangin ning pakalulu at kapatawaran king Ginoo. Magkumpisal ko king Dios ang mayupayang tutu at kay kayo kapatad uling bikasala kong bina king isip, amano at dapat at miyailiwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen karing sablang Anghel Ampon Santo at kay kayo kapatad king ipanalangin niyo ko king Dios ang ginutamo. Ing Dios ang mayupayang tutu pakalulwa ng katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Owig paming at tsubanwa, ding amano ero asukad, ding angganan ning lugod, para karing mibait, king bayong biye, kang Kristo Jesus, kapamilatana ning binyag. Yangat mo kaya sanang lagpus karing limitasyon na pairal na niting yato. Bakeng malayang lugod antimo ing tuturo ng Kristo,
at akamtan mi sana ing tula ning kekang ligaya. Iniadwan mi, king kapamilatan ning ginuming Aso Kristo ang anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambemo at ning banal na Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman king alang anggo. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Henesis. Kaibat ng mengan kimbungan ng tanaman adan, inaos nining ginang Diyos ing lalaki at kitnane. No kakarin, pekibat na, dimdamda kayo king mulahan, dapat tatakot ko, uling lubas ko. Inya sinalikot ko. Kanita kitang naning Diyos, ninuwaring sinabi kekang lubas ka. Mangan kakimbungan ng tanaman, abinawal king kanan ko. Pekibat na ning lalaki. Imbabaying binye yung kayabe ko, yung minye kimbungan na ning tanaman kanako at pengan ke. Kanita kitang naning ginong Diyos king babae. Bakit gewa mo yung antikan yan? Pekibat na ning babae. Lining lang na ako ning ubingan, inya mengan ko. Kanita nga na ning ginong Diyos king ubingan. Ulinaniting depat mo, miparusan ka. Karing sablang animal, ikamong bukod ing misumpang antikaniti. Manibat ngeni, gumapang ka, king kapamilataning kekangatyan, at alikabok ingke kang kanan kabang mabiyeka. Ding anak na at ding anak mo, milaban la, lasawan din anak imbuntok mo, at tuktukan mo naman, king sakong mo. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. King Ginoo ing lugod dalang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. King Ginoo, ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Manibat king kalalaman mamaus ko keka o Ginoo. Pakiramdaman may ngawas ko at impamanyawad ko king saop mo. King Ginoo, ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Nung tatandanan mula rin kaya kaming kasalanan, nino inge miyatulan. Dapat ika, petawaran mo kami, nung inya dapat dakang pamintuan. King Ginoo, ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Sabik kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko itang pangako na. Panayan king Ginoo, may gitpaking pamanaya na, king bante, king panyatang ning abak. King Ginoo, ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Israel manalig ka king Ginoo, ing lugod na alang kupas at parati ang makasadyang magligtas. Iligtas no ning Israel abalena, king sabla ng pamikasala. King Ginoo, ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Pamamasang ibot, King Kadwa ng Sulat San Pablo, Karing Tao, Corinto. Sa sabyana ng kasulatan, uling manuwala ko, inya magsalita ko. Panuwalan mi iti, inya magsalita kami. Balumi King in Diyos, ape pasubling mi, King Ginong Jesus. Ya naman ing pasubling mi, kaya kaming kaya beno, at midala kaya katamo sabla, King Arapano. Para King ikakayap yu, iting sablang bagi, bangening dakal la ring tatanggap, King kalam na ning Diyos, lalo na lamang dakal ding pasalamat at paligaya kayo. King uli na niti, kami miminalog,
agyamang miminayo ing katawan mi, parati nemang mibabayo sikanan, igpilubluban mi. Uling iting ditak asagling kasakitan adaralanan mi, mamungang kaligayan, aalang kapupusan, at alang kalupa. Inya makalawi kami karimbagi, mayayakit, at karimbagi mayayakit. Uling ding bagi mayayakit, ela manatili. Dapot ding bagi mayayakit, manatili lo kapilanman. Uling balu tamu, king nung masirane ing todang tuknangan tamu keti king yato, ing kaya katamong katawan keti king yato, at intamong alanganggang tuknangan karin balua. Metong yang tuknangan nagewaning tao, nune gewane ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo po ngayon, Maya Pabalita. Ibunglat mo rin puso mi, o Ginoo, ban makiramdam ka rin nga mano ning anak mo. Kaluguran kong kapatad, ingginu manatili ke kayo. At kay ka, Antimorin, Pamamasa king Mayab Abalita, agpangkang San Marcos. ligaya kay ka, o Ginoo. Inyang minuli na Jesus, pasibayo lang may tipon ding dakalataw. Inya, eraman ikuang may kapangan di Jesus, ampon ding kayang alagad. Kabud, iti abalitan da ring kayang kamaganak, mintala ka rin bareng ilako, uling sasabihan da ring tao, masisiraya buntok. Ngara naman ding eskriba, dinatang ibat Jerusalem. Alipanan ng Beelzebul, pamuntok daring demonyo. Ya ing babiekeya king upayang paluwal karing demonyo. Uli na nito, pepalapitan na lang Jesus ding tao at salita na lang mapila na talimhaga nga na. Makananuneng paluwalan satanas satanas. Nung deng sasakupan na ning metong akayarian, milaban-laban lo, manatili ing kayarian na ito. Nung deng mitutubal ela mikakasundo, misalbagya ing pamilyang ito. Makanyan mo naman, nung mag-alsay satanas, laban king sarili na, milaban-laban la ring sasakupan na, magluwat datang ing kayang kawakasan. Alang malyaring makapanloob king bale,
naning metong ataong masikan, at saka na samsaman ing kayang pibandyan. Subali mo nung igapos ne, ing makibali, kay ba't kanita ne pamulubos aluban at panakawanan ing bali ay ito. Pakatandaan niyo, malyari lang mipatawaran ding tao king sablang kasalanan at kalibakanda laban king Diyos. Dapot ninuman ing maglibak king Espiritu Santo, alayang kapatawaran. Ing kasalanan na pakibatana ning taong makanyan, alang kapupusan. Sinabi ng Jesus iti, uling sasabihan daring mapilan, alipanane ning marok ay Espiritu. Kay ba't nanita, di natangi imana at ding kapatad ng Jesus. Manaya laking luwal ning bale at pepayawos de. Ketang penandit ay ita, makalukluk lang makapadurot kang Jesus ding dakal ataw at makiramdam la kaya. At sinabi na kaya ning metong ataw, at tilo po ding pengari yung babae, ampon ding kapatadyo, at pakidwang da kayo. Ninong imaku at nino ring kapatad ko nga ng Jesus. Linaweya, karing makabadurot kaya at nga na. O yan imako at ding kapatad ko. Pablasang ing ninumang tutupad king kaburyanan ning Diyos, ya ing imaku, ampon kapatad ko. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Dakala pong punto deng malyari tamong pigunaman keng dimdam tamong ebanghelyo, kaniting kapulo ng Domingo ning karaniwan na panahon. Dapot isentro tamong kaya katamong pamigunam, karening adwang linya sa sambitla ng San Marcos. Minuliya kanu king bale, Jesus, karin king Capernaum, ing lugal anong nukarin niya migdatun, ban maging base na king kayang mission, home base na king kayang mission, at dakalang tao deng mumunta kayo. At alane kanung panahon man banmangan. At abalitan dayti ding kayang kamag-anak at ating kanung kakalat a balita, sabihan da ring tao, ing masisira ne buntok, mamumurit tiya. Pigunaman tayo po iting insidente king biye ning Ginoo. Ating kanong metong teacher, ining teacher ay ni very committed ya at dedicated king kayang profesyon anting talaturo. Mga puyat ya, karing pamagsadya ng gagawan, karing kayang teaching materials. At gigising ya pang aba kamaranon bang kanita, basa na la at dinan grado ding papel ding kayang estudyante. At potang tuturuya talagang babyena in kayang sarili. Very passionate at lively in kayang class presentations. At diri nano pang oras din kayang estudyante para king individual o personal consultation. Nung atin lang iaintindihan, malyari deng lapitan. At neng kay maging counselorya pa pong advisor karing kayang estudyante. Uli na nito, madalas sasabianan ding kayang kakaluguran. Tumuha na ka kanyang dalaga, ngara kaya. Uling masyado mong kakariran, ing kaya kang panga-teacher. No time for love na ka. At ngarang mami advice kaya, have a life. Have fun. Enjoy. Learn how to take good care of yourself. Ay, nung patulan mo yung obra, gisana na kaning obra. Emwa gisa ning obra. Ing obra, agyo na kang gisanan. Kareting sasabihan da, anti mo kanini,
ing pakibat na. Teaching is my life. This is my first love. Kaluguran ko ing gagawan ko. Mag-enjoy ko keng pamanuro ko. Kaluguran kong kapatad, bala mo makanyan muna maning milyari kang Jesus. Masyado yang masipag at masigasig king kayang misyon agagampanan. At okupado ya keng pamakibat karing miyaliwang pamangailangan, lalapit da kaya ding tao. Manabi ang maro kay espiritu, pakayap yang masakit, manaralya, pakananala ding danupan, makiramdam ya karing miyaliwang saingsing ding tao. Ang gana ketang alaneng oras para lingunana ing kayang personal na pamangailangan. Agpangkang San Marcos, alane kanong oras para manganman. At miras karing kayang kamag-anak, magmalasakit at magmasabal kayo, ing gagawa na. At migaganakala ring kayang kamag-anak. Nung pota, nanupay malyari kayo. Inyapig saryande, pintalande, at puwersahan ding buring yuli. Papatok ng andane, king kayang gagawan, a misyon. Alane mang apala, kening misyon na ini. Uling, lultoya pang kontrabida, awsande pang kampunang satanas, at dakalang masama, at masosora kayo. Inya, agkat deng muli na. At buride pang puwersan, muli na. Ating peka masakit na pang comment, adindam, yapin ini. Tututune, king kayang misyon, sasaup ne kareng tao, awsande pang murit, masisiraya kanu, buntok. Kaluguran kong kapatad, nano ing meging pakibat ng Jesus, kaniti. Sineryoso na, tinukuya karela, minuliya, at tinuk nang ne, king kayang misyon, aliya. Nune sinduna ing kayang misyon. Uling balo na, iting misyon, enamu obra. Nune, obrang pigkatiwala na kaya ning igpa. At malino kaya ing para sana ning kayang misyon. At kabang gagampanana iting misyon, manakit yang malalam at manatiling tula at saya. Ang giyang magigisan niya sikanan, manakit yang panibayong sikanan, kabang dirikilana o gagampanan iting misyon. Kaluguran kong kapatad, totoo, ing miyaliwa tamong responsibilidad, king biye, iya ing misyon, mitulid kaya katamo. Iya ing misyon, apigkalub at pigkatiwala ning apong Ginoo kaya katamo. Ing kaya kang obra, ing kaya kang pamanintunan, nung manimuna ka king gobyerno, nung politiko ka, misyon mo yan. Ing kaya kang pamaglinis king dalan, ing kaya kang pamagluto, ing kaya kang pamanuro, ing kaya kang pamanasikaso, karing kaya kang pasyente, misyon mo yan. Ing nanumang gagawan tamong eni king biye, ating malalam aparasan. At gagawan tamo iti, emo para ka rin kaya katang sarili. Kanitaya maging misyon, ing propesyon. At potang babieta mong buong buo, ing kaya katamong sarili, malyari tamong magisan, magal. Dapot kabang gagawan tamo ini, kanita tamo manakit malalam akabaldugan. O ita ing magisan piyakwanan tamong
sikanan. Oyta ing sikreto, ban manatili tamong mabye, masipag, at masigasig, king gagampanan tamong misyon. Potang ayalak tamo, ing malalam ng kabaldugan, at parasan, ning kaya katamong gagawan. Kaluguran kong kabatad, sana, atuklasan tayo, ing sikreto, ning Ginoo. Ing malalam apani batana ning kayang sipagan ampon sigasig king biye. Amen. Talakad tapo. Ngeni po, manatili ko pong pakalukluk at lukluk gampanan tamo ing rito ning pamitubod karing kay katamong bayong katikista. Galuguran mi pong kura paroko, Reverend Father Paul Velasco, king lagyu naning catechetical ministry naning parokya ning San Jose, malugod kula pong pipresenta kaya kayo at karing salpantaya, reting katekista, ami yubog at migsadya para king banala pamanuro karing kayanakan. Aduan mi po ing kaya kayong pamanayon at bendisyon karela. May yakit mo karela ing masalese panugali, katapatan king kasalpantayanan at maya papaing tungulan king karelang kapagnasan. Opo, king lugod na ning apong Ginoo. Ausan yula dating kandidato. Lumapit la at talakad arap ning altar ding Meyaus. Arceli P. Liwanag, Edita V. Saludes, Jonalisa T. Cruz, Angelita de Guzman, Agnes Sablan, Teresita Pagya, at Darlene Alonso. Ika yung mayawos, di natang kayo Kenny, kimip nung kalausan na loob. Masala kay kayo ing bayat na ning obrang piniliyo, at ing tiwalang babyeda kay kayo ding pengari at ning mabilog a parokya. Opo. Makasadya kayong dumalan pang panibayong pamanubog king mayap at matulid a paralan ning pamanuru king kasalpantayanan. Opo. Makasadya kayong painggulot king nanumang makabalakid, karengke kayong tuturo at magsikap maging maya pa ilimbawa ning biye Kristiyano. Opo. Agatanda kayong ngening siklod at aduan ing sao ning Ginoo, king ke kayong pamagobra para king kasalpantayanan. Pangadyan niya po ngening panalangin. Jesus, ibibin kalaturo, makasiklod kami kingarapan mo ngeni, magpagkumbabang manyat sa king kaya kaming kingan. Itugtog mo kaya kami ingkalang ning kaya kang espiritu, at turo mo kami maging malanggo, mapanatili, maganaka, masipag at makabuklat isip. Antabayanan mo kami king oras ng kasakitan, panatilan mo kaming mababalo king oras ng katuparan, at ipagawa mo kaya kami na ikaw mo ing bukod tibatan, at paintungulan ng kaya kaming sikanan. Ibeme kaya kami inumo at inuuli mo naman.
tiniyamariang maging tapat keko at meging mumuna mong talaturo. Itingan adwan ni kinikekang maligayang lagyo. Amen. Agkat milang talakad at ding kandidato. Malapad ya ingasikan, dapot di taklam uring magobra ning Ginoo. Dingaliwa ke kayo ila ding mangambul, dingaliwa mananaman la, dingaliwa ilang mamalot. Dapot mapalad kayong ang magobra king asikana ning Ginoo. Uling ena kayo paimburisan. Nune manatiliyang mamantabe at mamiyasikanan king balang dapat yung mayap. Makanyan man, mabayat ing kaya kayong piniling misyon. Uling at yu king gamat yu ing pangakabos da kaladwat katawan ding balang anak ang mga lating mi panibala kaya kayo. Iringan, dapat yung pigunaman at layon pilasan. Inaus na kami ning Ginoo, pinili na kami kaniting makapagmulalang obra, king sao at sikanan kami magsanto, ngayon tatangwanan mi ing kayang awos. Numakanyan, ibiliyula, ding wanan yung gamat, babo, ding pusuyo, at agatanda kayong ngening yapse, ing ke kayong pangako. Ilang pag-ibat king pamanyawos ning Ginoong Hesus Kristo, at lalang ning banal na Espiritu, usan ning balayan ng Diyos, amin makatipon. Ako, Yersel Diwana, katalagayin ka akong sarili, panidake at ituro ing kasalpantayan ng Kristiyano, karing ka na akong may panapilin. Kami na din doktrina at kami ang malaipang king usok na rin Santa Iglesia. Ipangako ko king panatilyan ko imayag a panugali, katapatan king pamagsilbi, kawak king pamagaran, at kasalpantayan ng king sawak ng Ginoo. Luguran ko lang ang timong kanakong sariling anak, din kanakong tuturo, at ibiyag ko karela, ing kanakong kayaglan at sikanan, sa panako sana ng Diyos. O Ginoo, bendisyon mulat ng kekang anak, mamita talaga, king karelang sarili, anting katikista ng kekang parokya. Mananasan ng dating krus, paging paganakala, king lubus, pamidawn, king karelang sarili, kaniting kasuyuan, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
At ako ngeni, lalam ning upayang mi pagkalub ka nako bilang kay kayong kura paroko, tatanggapan da kayo bilang bayong katikista, at tutuburan da kayong ipanaral ing mayap a balita king amano at dapat. At bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, ing igpa, ampon ing anak, ampon ing banal na Espiritu. Amen. Umena kayo king grasya ning Diyos. Salamat King Diyos. Palakpakan dala po din kay katamang bayo. Talakad ko po. Ating kamalayan, king dakal pa ing dewa kantamo at king kay katamong yato. Uling alupik na ng Jesus ing dewa kan kapamilataning kayang kamatayan at pamanyubling mebye. Adwantaking Diyos ing sana magtagumpe ing kayapan busal tamo. Nga tamong manalangin, Gino pakiramdaman me ing balayan mo. Ulitan tayo po. Gano, pakiramdaman may balayan mo. Baning Santa Iglesia, maging netong yang balayan, ang makatagulaling king pamanatad kapatawaran, karing hanggang galamena, at maging netong atanda at tubod ning pamikakasundo, king mabilo gayato, kambering sabla ng balayan, ipanalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ing balayan mo. Banding sablang iglesia, asasalpantaya kang Kristo, awak sira ing karelang pamisagsagan, at maging metong mo king Gino, amigdalang kapatawaran at kapayapan. Ipanalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ing balayan mo. Banding bansa, gulutan da ing alang katuturan pamiligligan, ni kamaygit pang mga sika na nasanda taking ning gera. Ban mabiyasa lang ni Biebie, ni kakasundo, at ipagkalub ka ring sabla, ing pante-pante karapatan karing pibanjaning yato, ipanalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ing balayan mo. Banding malugmok na king pamikasala, tagkilana la ning Espiritu ning Gino, ban sumisilat magbayo asal, ipanalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ing balayan mo. Banding kaya katang pamilya, ela mi kasagsagan, nuni bagkus manakit lang masolong pamisan metong, king pamangalang, pamamatawad at matampang lugod king metong at metong, ipanalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ing balayan mo. Banding kaya katang komunidad, tanggapan dong pasibayo ring nagkamali, ipagluwalo ring may na at ding biktima ning kayanan katuliran, at patutula king pakalulo ning Gino, ipanalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ing balayan mo. King katahimikan, mi papanalangin tamo para ka rin kaya katamong sariling kapagnasan. Panalangin tala naman ding sablang sasaw pat magmasabal king kaya katamong parokya, tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan ding kaya katamong EMDC, antimurin ding kaya katamong katikista king parokya. Ipanalangin tamo naman ing matagumpe Christian Life Program keti king parokya, panimunan ding kaya katamong Couples for Christ. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Edith at Santiago, ing pamilyang Cristobal, Angelito at Edna de Belen, Ramon, Darlene, Jan, ampo ni Julia Alonzo, Emiliana Umali, RJ Mangulabnan, Alex Yusi, Boy at Liza Argao, Catherine Joy Salazar, kambeda ding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing makapasubali ang kaedwanan di Ernesto at Nene Ong, Marie Chris Mandap, Arnold Mendoza, ating kayang pamilya, Tita Hingko, Joanna Marie Maglalang, ampo ni Randy Bautista, ating kayang pamilya. Panalangin tala ring kapatid tamong magmasusi king Aldo dang Kebaytan, lalong-lalo na di Beng Poblete, Jerome David, Mandy Vital, Gary Ocampo, antimurin ipanalangin tala ding paring magmasusi king anibersaryo ning karelang ordinasyon, kaniting paruminggu,
lalong-lalo na di Father Omar Defensor, Father Arjon de la Cruz, ang po ni Father Carluwi Kabigting. Pagkalubano sanang lubos akapaldanan ng ginuding hanggang kapatatang masakit, lalong-lalo na di Remedios Mangulabnan, Peri Deirid, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Hazel Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Diosdado Guevara, Deli Calara, Rick Gutierrez, ampo ni Joe Sampang. Panalangin tamo naman ing lubos akapaldanan para kang Renato Etok Lobo. Yuli no sana king kairian ng maligaya ding hanggang kapatid tamong mayang nabiye, lalong-lalo na ding kaladwadi Isabelita Tamayo, Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas, Irineo at Epipania Santiago, Diosdado Pineda, Dr. Robert Flores, Presi at Ervin Santiago, Hermenegildo June Macabali, Ferdinand Dick Asuncion, Garen Madrigal, Ana Marie Yutuk, Alan Mangulabnan, Leonida Tizon, Armando Tizon, Romeo Umali, John Michael Hernandez. Panalangin tamo naman ng alangangang kapainawan para king Kaladwari Alfonso Yutuk, Peter Lim, Ernesto Calma, Nicolas Mendoza, Joaquina Asuncion, Amponi Emerita Vitug, at ding Maldang Kaladwo, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, pagramdaman ni balayan mo. O Diyos, sa igpami, ipagluwalo mo kami king sablang dewakan, at bustan mong sunlag ing kayapan mo karing pusumi, kapamilataning upaya ng Heso Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong dawon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Ano pa na sanang pilit, tindawang kaliklakat mo, hinggapulit kaligaya at ilagay. Hinggaan ka sa plala at hinggayin sa Santa Iglesia. O Gino, balikdan mong mitmong lugod, ing kaya kaming kasuyuan. Tanggapan mo reting ayn adaralami, at saupan mo kayang sumulong king lugod Kristiyano. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo, At kaya kaan tinurin, yat nayo ring pusuyo. makayan na ng Ingilo. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inawos na kami king kekang ligaya, aginawa kaya kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyag mi ing mayupaya mong dapat, uling inawos mo kami, iba't king karalumduman, banmiras, king sarili mong makapagmulalang sala. Uli nito, kambering sa blangkoro ring anghel ka rin banwo, daralit mi ing kekang ligaya, lain makyabe kami, king alang tuknang dang pamamya kapuryan keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Uli nito, pagparalampumi. Pabanalan mo sa anareting ayin king aslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at pinumkokan iti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talang anggang tipan, ami bubu para kekay wat para karing sablang tao, banketo, may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan, kanak.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangin igaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon niya keko, iding tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco kay kaming papa, i Florentino ing kay kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ting kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat maggamit king biye alang angga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kaya be ng San Jose, kaya be ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, upurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Abe tamong yaning pasawp king igpa, bangkanita, agam panantamong mitmong sipagan at sigasig, ing kaya katamong bukod tanging misyon.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanana ning kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kapurian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatiling parati kaya kayo. At kaya kaan timurin, At ngayon masayatang idagay king metong at metong ing kapayapan at ing kaptamo. Kapayapan kaya kayungan po, peace be with you. Peace be with you. Peace. Peace be with you. Yoing kordero ning Diyos, yoing milalako, king kasalanan ning yato. Mapalad la ring mayaos magisulu, king apuna ning kordero. Gino, Kung matampang tanggap ka, dapat yung kasniya hingamano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, ing makapaldan mong lugod, ibalik na kesa ng iba't king pamikasala at papanatilyan king dalan pa inturo keka. Idinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luko po sa guli para karing kay katamong kapabaluan. Unang dili po, datang niya po kaya king parokya ng daratang Martis, June 11, alas 5 ning gatpanapon, ing krusada, ning krus, ding kayanakan, manibatan king parokya ng Santa Lucia. O agatan da kayo pong makyabe at magisan metong, king pamanyalubong, king krusada, ning krus, ding kayanakan, at karing mialiwang activities, lalong-lalo na, ding kayanakan ning kakatamong parokya. Ang gaya pong June 13, Aldo Webis, ing krus, Keti. At yatad tayo po king San Guillermo, Paris, Bacolor, ng June 13, alas 4:30 na po ning gatpanapon. Kaya daratang June 20 hanggang June 21, maganap ya po yung second Paris Youth Day, king kay katamong parokya. Agat ang tala pong makisan metong at makyabe, ding kay katamong kayanakan, lalong-lalo na, ding magsilbi king kay katamong parokya, kaniting activity, panimunaning Paris Youth Ministry. Ngayon pong daratang Biyernes, June 14, alas 6 na po ning Bengi, at yung pong PPC, ang pong PFC meeting king Paris Hall ning parokya. Ngayon pong June 15, Aldo Sabado, alas 9 na po ning Abak, maganap ing pamagmasusi king sakramento na ning kumpil. Sana po datang pengaring ating makukumpil, antabayanan nyo lapu at isadya din kaya kayong anak. I-follow up yun po, ing tuturuda din kaya katamong katikista. At makanyan mo naman po, na pong daratang nga September, at intamo naman po nga kumpil. Ing tutorial king pamamasa, kabang makabakasyon na rin kaya katamong anak, buritaya pong umpisan king kaya katang parokya, bangkanita po ayon tabayanan tala ding grade school pupils magkasakit mamasa. So para karing detalye po, makibalo tamo po kang Sister Dolores Malyari, antimurin kang Brother Ray Arsiga. At nem pong tutuking Domingo, June 16, lalong-lalo na karing sisimbang alas 9 ning Abak, datang ko pong maranon, uling Father Nitoy Malyari po, ing magmisa. Nem pong tutuking Domingo, itang 7:15, ampon itang alas 9 ning Abak. Din kaya katamo pong atlong kandidato, king ordinasyon king pangapari, ilapin po ding atlong diakono, di Reverend Red Haldo, ning San Basilio, Santa Rita, i-Reverend Joed Mutuk, ning Balukuk Apalit, at i-Reverend John Paul Morales, ning Santo Cristo, Lubao. So, nung kakilalayo po, at ating kayong balong sumbagal, king karelang pangaordin, anting pari, agad yung pong ipabalo kanako, o kaya king opisina ning Arsobispo, king Chancery. Maordin la pong pari, ng daratang bulan ning Hulyo. At ipanalangin tala po kabang magsadyala king karelang ordinasyon. Dakal pong salamat. Talakad ko po para king tauling bendisyon. Inginuman at iliya ke kayo. At kay Paante Mori. At mantabe ke kayo at karing ke kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingig pa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Abag masusyantaning banal a misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat, in Diyos.